Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Roh santan dalam roh santan. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an. Qala ta'ala dawu sapa Allah ta'ala. Rubani dawu bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Ila qawlihi ta'ala wallahu la yahdil qawmal kafirin. Mohon ayat lengkap ah? يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين wong akeh amanu kang padha iman sapa si alladzina la tubtilu aja mbatalno sapa sira kabeh sedekatikum ing ganjarane sedekah sira kabeh ai thawabaha sedekatikum ai thawabaha sedekatikum ing ganjarane sedekah sira kabeh aja mbatalno ganjarane sedekahmu bil manni kelawan ngundat-ngundat wal adza lan ngelarani ila qaulihi ta'ala maca sapa sira tumeka maring dawuh Gusti Allah taala wallahu utawi Gusti Allah iku la yahdi ora bakal paring pituduh sapa Gusti Allah al qaumal kafirina ing kaum kang kafir kabeh. Wa qala lan dawuh sapa Ibnu Abbasin Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhuma saking karuni Sayyidina Abdullah lan Sayyidina Abbas soldan utawi maknane lafaz soldan soldan utawi maknane lafaz soldan fatarakahu solda la yaqdiruna ala syai'in niku. Apa maknane soldan iki? Soldan utawi maknane lafaz soldan iku laisa ora ana iku alaihi tetep ing atase napa niku soldan apa syai'un suwiji-wiji apa syai'un suwiji-wiji maknane lafaz soldan geniku laisa alaihi syai'un ka ono blas wis bersih tak ada sama sekali jangan rengkona lusih ono ngelusim ya alus bersih lusih bersih wis tak ada sekali wa qala lan dawu sapa Ikrimatu Sayyidina Ikrimah wabilun utawi lafat wabilun artine lafat wabilun iku matorun udan syadidun kang sanget fa asabahu wabilun ay
matorun, maknane wabilun niku napa? Udan sing deres. Wabilun terus. Watal, anak watal, wabilun fatakara. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Wabilun wattallu utawi lafadz tallu iku annada gerimis. Niki babe bab wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Niki jelasno ojo sampai ganjarane sedekah kula kali panjenengan sedaya niki dirusak hanya dengan menyebut-nyebut apa yang telah kita sedekahkan. Yang kedua, membatalkan pahala sedekahnya dengan berbuat tidak baik atau menyinggung perasaan kepada orang yang menerima sedekah kita. Qauliyan wa fi'liyan, baik dengan cara napa niku jenenge nglarakno nang wong sing nerimo sedekah kula lan panjenengan niki kalian nyebut-nyebut utawa apa perlu disebut? Ya cek ni terima kasih. Mebut sebut tok kebemun buneng kok se nolong mun buneng kok se apa nyaman mun buneng kok se abri siapa se mereka kake eli boli nih kah bilman nih diundat-undat. Perlu nih wong sing nerimo kaapiane kula mbek sampean niki cek ni terus gak lali karepe. Padahal mestine wong sedekah niku mestine lali. Nek panjene ikhlas krana Gusti Allah, ndak mungkin. Al-mannu, ndak mungkin. Kate ngundat-ngundat nang wong sing nerimo niku ndak mungkin. Lek pancen sedekah krana Gusti Allah. Gendutun nek wong sedekah niku ndak krana pangeran, ndak krana Gusti Allah, ndak ikhlas krana Gusti Allah. Ya diwaca terus, disebut-sebut terus di ngarepe wong sing nerimo niku wau, utawa di ngarepe wong liya. Dadi karepah kebagusna aben gelek male tak elang. Male kebagusna nika terus becah, male kebagusna nika apa? Tak elang beri ya. Dan nika termasuk perbuatan ngak nika ada perbuatan saya tercela. Nah, wong-wong sing koyok ngeten niki disifati mbek Gusti Allah pisan. Disifati kali Gusti Allah. Wong sing ngundat-ngundat niku. Ya apa ngundat-ngundati? Bi ayyu addid alaihi ihsanuhu wa yutlabu minhu muqabalatuhu. Jaluk timbal balik. Aduk matur sekelangkong. Aduk remen. Aduk terima kasih sekali. Cao-caan duk remet ada. Anu apa kaki merik mun karo rep-rep tero iblis sebiore. Ya, qauliyatan au fi'liyatan, baik kelaban ocaan atau kelaban perbuatan. Orang ngak nika. Iki akhirnya pun sobung. Pahala gelak nika pun sobung pun. Sekorang engki dunyana. Kelaban ngundat-ngundat alal munfik alaih bil qalbi au bil lisan. Aban dalam atin akrentek otabo kelaban lesan nah da orang senerema sedekana nika. Larang nika tining Allah Subhanahu wa taala.
Maksudnya ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha, ini kan gini ke maksudnya. Jadi apa nyamana ongku tak nyari poji na manusia, tak nyari alam na manusia, kaki mator sekelangkong iya, tak mator sekelangkong iya, nyari balasan namung dekat Gusti Allah. Orang mun ikhlas, mun bantu na ongkuan karena Gusti Allah, aberiin karena Gusti Allah. Kelopai dak apa sik bagi, kelopai dak apa sik bantu aki je kelopai. Enga orang muang bujang rosa rokok ro. Sampeyan rokok. Jadan tek lagu du malam abid gelu. Rokok. Marede ya buang bujang dateng orang lain. Dak sampeyan dateng. Nyempet rokok, bae buang bingkok lagi baru tahu buang di kelopai. Teh temu. Ki buru buang le teh saking dari ikhlas semuang utis dia, muang bujang. Tak ada teh laku du malam, wis tambah dan teh laku du malam seminggu, 2 minggu, sebulan apa boleh. Hitungan menit bae. Mate bujang mun ki ngokos ki temu, masih ngokos kadang kita temu, isel teh buang. Tak temu ada buangnya di mana, datang orang nyomet, tak kira temu aja lah. Saking ikhlas semua, bujang. Ini jajal mulai kulaku mulai beri sampai semakin akan tok berapa kali biar. Tak kira tahu. Saking ikhlas muang kentok aja, sampai tak temu berapa kali akan tok. Ini ke orang yang tercela ni kan nggak nikah. Nomor 2 wal adha. Adha nikah berbuat setaknya dengan ki idza da orang. Atau mungkin nameri ke orang tapi orang yang semeri aroma sa todus aroma sa malo. Nyak benyan orang. Ya. Otaba napa nyamana. Kidar mau orang sekira merasa aten apa neka elokai atan gelak merasa kecewa. Dulu tak nerima derma je ngabek lebuto. Tak nerima derma jadi ngabar lapar. Ya terima bayi walaupun abar ya todus ka orang songkuna. Antri neng bungkona ngebe kupon. Du cek ngebe kita bungko-bungkona kan orang rua tak kira tahu. Orang rua tak kira melas rua. Santunan anak yatim. Pon lek limun bisa cek pajeng kan anak yatim nih kan iser. Todus songkuna. Pajeng ya tasa podium, patuju ekor seh, video bi sambian, kebiasa tori, sangkun malu senerema atau du senerema ringlah buta abah tandi bapak, pese buta pese saya kebiasa benar ini kan, ki akhir ki terima walaupun abah rumah malu, idza nika termasuk dah anak yatim nika idza nika, mestinya pamulja teraki kebungkon bi tibi. Cak patodus orang senerema nikah. Cak patodus senikah. Jadi bilman ni kalau bendat ngundat ni kayak sebut melolo. Wal adha kelaban nyakein ke orang, mengecewa ke orang. Aten nah kecewa aten nah patodus malo. Cemarin ka pacet aben buto ya terima. Tak oleh orang ni kedat ngundat kecuali seoleh cuma Gusti Allah seoleh dat ngundat Pak. Lain pangeran je tak oleh. Maka Allah Taala di sifat Al-Mannan, Abdul Mannan, kebulan adzat sedat ngundat. Gusti Allah mundat ngundat pantes. Mon orang je tak seberem perik merin tak seberempah ocengen na saya. Tak mare sare dua re. Mare bantu engko jada syukur bila oleh 3 tahun. 3 tahun iki iya ocengi. Oleh 3 tahun. Mun Gusti Allah saya ocengan pantes. Iki. Ya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala ada bu dat ngundat pangeran di orang seiman nih kak
Do umat Kanjeng Nabi nih kalau saya beri Al-Qur'an nih kalau taala ocengan, Pak. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah Ta'ala ngakui lah biqot dua yaktini teman-teman ngakui dua Allah Ta'ala bener qad manallah atau lamannallah tapi beda la biqot la qad yaktini teman-teman Allah ni kabon Allah Ta'ala sompa yaktina git'ah minal gasam yaktini teman-teman laqad mannah yaktini teman ngundat-ngundat pangeran siya ojengan dia ojengan kesera alal mu'minin dek ke orang yang beriman arama ojengan idh ba'atha fihim rasulan ebri otosan bi Gusti Allah min anfusihim dari golongan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatlu alaihim ayatihi le bocah le terangaki le jelasaki nekanya mana yatlu tilawah lain bareng qiraah mun hanya sekedar maca-maca tapi Kanjeng Nabi benih hanya sekedar maca yatlu alaihim otosan kele ampun le maca benerangaki mangkana kocak yatlu bener yaqra'u tapi yatlu nika tingkatan antara qiraah bareng tilawah mun qiraah kana kene umur 7 tahun umur belum tahun kita belik aneka nyamana qiraah hanya sekedar membaca tapi tidak dituntut untuk mengamalkan apa yang dibaca lain berorang sebelik boleh sampean aneka tingkatnya mestinya tilawah ketika membaca ayat tentang sholat wajib ngelakonin sholat membaca ayat tentang puasa bulan Ramadan wajib apa sebulan Ramadan nyamana tilawah membaca dan mengerjakan apa yang dibaca nyamana tilawah ampun lek jelas haki kapi yatlu alaihim ayatihi lek baca lek terangaki wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah lek paselamat dari kesyirikan lek penyembah dak Gusti Allah tak penyembah apa tak penyembah kaju tak penyembah patung wa yuallimul kitaba paringen ilmu ki mulang ilmu ben hikmah ilmu semanfaat wa in kanu min qablu la fi dhalalim mosok ben kita syukur jangan pangeran mosok kita selamat ben beri kitab Al-Qur'an segus-bagusnya kitab beri nabi segus-bagusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dadi umat gus-bagus umat beri nabi gus-bagusnya nabi beri kitab gus-bagusnya kitab mosok benda kita selamat aja pangeran laqad mannallahu 'alal mu'minina Allah Ta'ala ojengan Pak manna lain ini taule bil manni wal adha taule karo pangeran tok saule aja tonggele selain donatur dilarang mengatur juga tak nyumpeng ausul tok selain donatur dilarang mengatur tak boleh ya le bener jiher jo engkau tok tak boleh lain tak boleh kok gawat mare menjelar yang soki lain tak boleh engkau tok boleh yang baca le donatur neng apa cara kau ya neng kapi neneka jadi pangeran dia benih cuma sekuasa tapi maha kuasa benih hanya sekedar penguasa benih sandi langit sandi bumi engki mangkan Allah Ta'ala lain aneka ada ayat sebenarnya gimana neka karori ebri nabi segus bagusnya nabi ebri kitab gus bagusnya kitab lek bulang ilmu apa saya tak bulang bi Kanjeng Nabi kelanon sebu cekkan urusan ibadah urusan apa adeng kejeding atur bi Kanjeng Nabi ki orang sempurna
mulai dari tedung jaga tedung sampai tedung boleh iya tur kabeh Kanjeng Nabi cara nangakan cara nak wah apa boleh ibadah lecak tanya ponan urusan ibadah nih kak urusan sereme nih kalau Pak sereme atur Kanjeng Nabi apa deng atur keluar jeding masuk jeding kapi atur kapi lecak orang cek sampurna mosok dari kita selamat tonggelan can orang di luar Pasuruan nikah. Dadi wong Pasuruan sik bodoh, kebajut, kenemenen. Wong dadi Pasuruan kok bodoh. Wis Pasuruan terkenal kota santri. Pondok terbesar kota Pasuruan. Dadi wong Pasuruan sik bodoh. Yo kenemenen. Wong ulamae luar biasa Pasuruan. Can orang di luar Pasuruan. Tak tahu. Jarang sebarang isen Pasuruan. Arwah tretes Pasuruan ki ya. Minta apa ban? Bada sebarang. Ya. Engki Pasuruan cuma ketutupan Pasuruan lebih duk ponduk sejarah aja nih kak. Ketutupan Pasuruan nih kelaban para guru, para ulama nih kak. Sing terkenal santri. Ini orang dak remah. Aing santri bisa saya yenom rela santri ki ya bener karo kota na santri bingi noma santri ki ya gawat mare deui ki budu ya cara gelu aneka selain Gusti Allah ta'ala di sifat al-mannan ta'ala dat ngundat ta'ala awocengan paham iki ta'ala awocengan kau re taib nah terus dharma aneka adalah golongan orang tercela. Golongan orang-orang yang kipeneka yang kep orang cuba neka walaupun asedekah tapi yang kep orang cuba. Karena apa? Karena alman wal adha. Karena aban kit ngungkit ben idza ngalaraneh ka orang lain. Tahu le neka. Sebut ngak neka berarti neka contohna orang cuba. Orang bagus tidak remah. Orang bagus. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Wallahu wasi'un alim. Nah ini orang saya poci nih kak. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha. Lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Ini kesehatan orang saya poci. Mon ki buru siapa tuh orang se tercela serah kibaneka orang se bersedekah tapi andi sifat secuba sifat dua al-mannu wal adha. Adapun orang se bagus kini ka mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Apa di jalan Allah nih kah maksudnya alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah ay fi taatillahi wa sabilihi. Sampean membelanjakan harta sampean dalam ketaatan dekat Gusti Allah. Ada termasuk sabilillah. Belanja akidah barang saya taat saya bener. Karena dunyare apa caan online namun online bagus biasanya belanja akidah kamu barang bagus. Mon online coba biasanya belanja akidah kamu barang saya coba keluar apa caan masuk. Mon masukin bagus keluar bagus tapi mon masukin coba keluar pasti coba tak mungkin nenten nih kabon tak mungkin nenten wah iko boy nyawer kowe mau datang bareng sini bene kowe datang mau datang jogetan kowe mau datang kemaksiatan ke Gusti Allah ya oleh deh ya mon oleh takir mon oleh bagus takir keluar coba takir sebalik kemon online coba ya tak kira keluar bagus aneh kemon pasti nih kak makanya orang saya poci
alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah ay fi taatillah, nyumbang masjid, nyumbang fuqara masakin, santunan kana yatim, wasabilihi bani jalan Gusti Allah, jalan sing ridhain dening Gusti Allah. Aneka orang yang puji dening Gusti Allah, orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Kemudian orang nggak nika dalam madhabun Gusti Allah, kama tali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Mereka yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Sampai nemen situng benih tumbuh situ, tumbuh beto. Nah, 7 tangkai, pada setiap tangkai ada 100 biji. Ya karena berlaku kelibatan, 1 biji tombu petong tangkai, 7 tangkai, dari 7 tangkai mempunyai, pada setiap 1 tangkai ada 100 biji. Sebiji nah petong tangkai, setangkai pada 100 biji. Ya karena berlaku kelibatan nih kabonan. Mun ikhlas karena Gusti Allah. Gimana kana filosofina orang dek sabar orang tani ni kepada kia orang yang sedekah ni orang yang ngecik kemudian ngecik apa biasanya ngecik jagung orang tani saya ngecik jagung ni kepada filosofi ni beda pelajaran sebisa kita ambil. Orang ngecik ni kayak gecik ada mereka gecik etamen meretamen itu apa aro monte eto pita kira tombur amal le digi monte eto poin amal le tak tombu pak cek kapi santunan anak yatim guys, bantuan untuk bencana guys, kapi sampai sosial media kula tak ngarana nonton aja geat dari cek repot. Ibadah umroh, ibadah haji mulai ning ke Mekah live siaran langsung terus, tawaf live, sa'i live. Nah, terus apa perlu newo patau ka orang bene sekira aku leben mancinengan neka andik rahasia bi Gusti Allah. Sekira beda amal sodako sekira tanang kanan abri berempah, tanang kacir tak tahu. Berempat saya keluar bi tanang kanan, tak tahu tanang kacir ya. Makanya ini kocak sodako apa? Sirri, sodako sirri. Sodako tu sirri yutfi'u ghadabar rabbi. Sodako sirri penikah bisa memadamkan api kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Mentro mate na apoy neraka, benebi pemadam kebakaran. Bi sodako sambian sodako sirri. Maka orang lambo, orang nakona salafun as-salihun, mau sedekah maaf, nyari orang si tak ngetelak mereka patah. Moro-moro bedereng meri, moro-moro bedereng meri. Sebagian ulama, sebagian para salafun as-salihun, mau meri nika, mau nyombang nika, sabak kita sobu. Sabak ya deh, termasuk Romo Yai Hamid Pasuruan nika. Ketetangke nika sekut, bedereng ngabangun, moro beda beri semen. Abantu beri semen. Beda orang sakit moro lek cule PC dari beban labang. Ada orang tahu. Cek nih ke Romo Yai Hamid Pasuruan sak beri. Yeri ya wah. Merintak seberompai putu. Mari kalah boleh rumah segebenyan. Lah ini kemun seikhlas karena Gusti Allah ini kaki baca sulit baca repot baca. Lah kudu ngamuk ka boy. Ada motor sekelang ngepacol dia. Awas dan hak boleh ben tambrik nabi engkau ben ngancam. Padahal perumpamaan jangan Gusti Allah, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya ning jalan Gusti Allah engak semeki sebutir seetamen menumbuhkan 7 tangkai, dari 7 tangkai bode 100 meki boleh. Aduh pas berapa jadi ya? Wallahu yudha'ifu limai yasha. Engki pun nek pun belis dari Gusti Allah, tak temu berempa belis najerilah. Ada saya tahu. Engki.
wallahu wasi'un alim. Mosok karo namen situng tombu 700 aratosan kada jeri ya Pak, bahkan lebih dari panikang kita tergantung seberapa kualitas. Nah, makanya cek bikapi patau mau sedekah ya cak ngok-ngokan ka orang, paham nggih? Nah, jadi mula orang nikah pun lah andi sesuatu seesempen kaulaban panjenengan ya, maka insyaallah bareng sempen gelek temu nuku ning akhirat ya tamen bare tamen to poe tombu monte to tak kira tombu orang ngejik ruah monte to poe tak kira tombu kudu yer pajat amal nikah. Mangkana paling ikhlas amal salat tahajud nikah. Mun lain kayak kata lah orang mulai tahajud jadi orang tahu paling ikhlas amal gimana ka salat tahajud. Ada orang tahu, ada orang bahkan keluarga tibi tak tahu. Orang paling ikhlas seru. Sedekah ada saya tahu, amal ada saya tahu. Hal laka sirrun indallah bainaka anta wa bainallah, hal laka sadaqatun takhfa la ya'lamuha illallah. Hal laka sirrun, apakah kamu mempunyai rahasia indallah di sisi Allah? Bainaka anta wa bainallah, apakah kamu mempunyai rahasia yang kamu simpan antara kamu dan Allah? Halaka sadaqatun takhfa la ya'lamuha illallah, apa benar di sedekah sek sempen sek samaraki ben ada orang tahu kecuali Gusti Allah? Deki pala tahu kap biore qisasun la tukshafu illa bikitabika hina tarallah ma ahraka bihadza ay yakbura qadruka indallah. La mulai sempen qisasun la tukshafu illa bikitabika hina tarallah, sampian andi cerita si ada orang tahu kecuali cerita ni kekuatku ketika nerima buku catatan amal bodoh cerita ketika sampian ketemu dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mari sujud tengah malam, mari bantu orang, mari sedekah karua, mari ada saya tahu ma ahraka bihadza ayakbura qadruka indallah, agung mongko Gusti Allah tak agung mongko manusia. Neka bapa la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Ki ya sulit repot pacet setrode pak ada ka ngak nikah ki mon bene orang saya oleh ongkuan dari pangeran, kemudian orang saya epoci bi Gusti Allah. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang saya pocing gini kah? Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala ada. Orang saya poci, orang sak sedekah king takkit ngungkit tek cabecah. Ya dan orang banyak. Maka perumpama nah orang sing ngakne kedabun Gusti Allah Subhanahu wa taala daroma. Kalladzi yunfiku malahu ria'an nas, orang se berinfak, orang se bersedekah dunya naking karena riya ka manusia. Kamathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun. Engki peneka enga satu batu yang licin, di atas batu yang licin terdapat tanah yang subur, bisa tamen, bisa membuahkan hasil, bisa berbuah. King karena pon ekeneng ojon sederus wabilun ay matarun syadidun, akhirah tanah se subur gelek elang beria karena bedaya tasa betoh selicin. Mula keneng beto licin
kening aing si raja, kening ombok si raja, elang tanah nih kah. Sebenarnya juga orang sak sedekah. Ria'an nas karena riak ka manusia. Bil manni wal adha kelabin kit mungkin ben ngocak secuba ka orang beneka. Kama thalis sofwanin aneka padana apa? Padana orang se batu licin yang di atasnya terdapat tanah yang subur. Eta menen padana pot bunga nih kala. Pot bunga sampean sandi bunga, sandi kembang e jombon beda pot. Bebenane kengki semen tasah beda tanah sesubur tamen keng mun keneng ocon keneng banjir elang karepot tah tanah na tade sebenarnya juga orang sasodako tapi bil manni wal adha arwa pada orang namen tamenan tasebet to silicin capo banjir capo ocon seterus maka elang candeng cebeh muspro dane oleh opo tuas kesel tuas kalong dunia ini tapi ndak oleh ganjaran, ndak oleh pewalasan saking Gusti Allah. Nah, sing apik niku nggih ndak usah akeh-akeh sampean sedekah. Omongan kita niki dijogo. Ahlinya puro nang wong liya. Niki sik luwih apik tinimbangane ngekeki tapi kit ngungkit. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha ada. Qaulun ma'rufun omongan sing becik, omongan sing apik, wa maghfiratun nyepuro khairun niki luwe apik min shadaqatin tinimbangane sedekah yatba'uha ada. Nyok bubaduk ya mau nak bengkai lah kai bengkai tuli aku masih meri mau nak kai bengkai ke daji ya. Wallahu ghaniyun halim. Allah Ta'ala tak butuh dek sedekah kulit sambian. Allah Ta'ala ni kemaha soki. Tapi mun sambian tak mampu sedekah, tak mampu aberi, namun aberi sambian kit ngungkit ke dari ya. Tak sameri lah. Tuaki bereng saya sakit je. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha ada. Meri kingkit ngungkit tak bagus. Angok cek meri ya sambian lah. Tebang meri tapi sampai setahun sampai 2 tahun coba melolo. Kini orang saya beri melas pak. Ya neka adalah golongan orang-orang setepo citine Gusti Allah yunfikuna amwalun fi sabilillah tetapi namanya mana ria'an nas karena riak kamonosa. Nomor 2 asodako tetapi bil manni wal adha. Nah, seorang saya poci, engki orang saya penika orang saya abri saya ada buat ki tepak kak bepenikah. Ki penika orang saya tada kit ngungkit. Lah nangki penika orang saya betul-betul iman ke Gusti Allah meyakini bahwa setuju nika beda-beda dari Gusti Allah. Mana qasamalun min sadaqatin bal yasdad bal yazdad. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW adabu tak korang sedekah orang dunya orang sekebe sedekah beli atamba dengan iman maksudnya. Orang mulai tak pakai iman ya riya ke mana siapa? Kita pasti nih kah? Orang seiman ke Gusti Allah kita kira. Engki orang sekit ngungkit riya adalah tak pakai iman ke Gusti Allah nih kah? Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Orang sedekah tapi riak ke manusia. Wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Tak iman ke Gusti Allah berarti. Jadi orang sempurna iman. Orang mun iman nongku tak kira berharap apa ya kecuali balasan dari Gusti Allah. Allah karena ki ngarep terima kasih, ngarep boleh terus peli ya. Mun tak meri temun tak dukung tak kira meri ruah. Mau tak beli tak boleh. Coba banyak luang beri sanyu, beri speaker, beri bergeser. Bola neng daerah jadi semele. Kalau boleh, mau tak berjajem biar marah itu dua akin langgar bingko. Dojen tisakan je nih. Pet mepet di dojo nih. Berdering beri sanyu bisa bergeser cepot.
aro idza ro ka oreng ro pacet beda parlon na ya adapun dabun Gusti Allah oreng se napanya mana asadaka ria'an nas ni ka kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wala yu'minu billahi wal yawmil akhir tak iman deka Gusti Allah berarti ini ka nggih ya anapa polan karena orang yang gelak ki beda harapan selain harapan deka Gusti Allah. Masya Allah eman tak burung gila luang dunia nah. Jadi asadeka sekira tanang kacer tak tahu berempat tanang kanan saya keluar tapi yang sulit repot ya tak sekapin orang yang beri kemampuan nggak neka. Imam Ali sebagai penutup dari pengajian neka. Imam Ali Zainal Abidin Al-Imam Ali Zainal Abidin Ibn Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Ada saya tahu bahkan pemerintah ning zaman Imam Ali Zainal Abidin ini kan yang orang gisoki mak tada orang minta sombengan mak tada pengemis jalan pola soki kapi orang rela ada orang tak minta ning jalan ada orang minta sombengan bareng pun saya semandiin Imam Ali Zainal Abidin ini kak mangki ning pundak nikah alam pekolan penduduk kota Madinah setiap kali muka labeng pasti neng pusopu mereka mangki deeren bodo gandum bodo makanan bodo beras bodo minyak setiap compok nih bodo setelah saya tanya beliau setiap muka sopu nih kah tak boleh ada yang beri tanya aki mak tak ada orang beri demar lah coba tanya aki dek semandiin Imam Ali ruah Sayyidina Ali Zainal Abidin ruah tanya aki ternyata ongkur ngecap kantona pekola pekol tibi beki tibi bek to sebelum sopo ada yang tahu temun dari cak Imam Ali Zainal Abidin saya nyompeng sak sedekah polan set aja letak ada boleh ya dan bang labeng compon umat Islam kaum muslimin di kota Madinah sampai pemerintah dan nyangka apa soki kapi mak cukup kapi mata ada yang mata sombengan ada pengemis sama sekali padahal semeri Sayyidina Ali Zainal Abidin Masya Allah nggak nikah ya, nikah kumpul ya kanjeng Nabi SAW jadi orang-orang saya soleh bacet kadang ngasoruan orang sekira tak padeng cek diri abe eki nah nikah sulit nggak nikah bacet sulit orang mun lampu ongku ni tak kira tut nutut ngak nikah ya mun rosa baro ngah setengah coba aja setengah bagian tuman merok roh keluar tak keluar masuk tak masuk meri je mun jung sanjung roh mun punya orang meri rapat pembentukan panitia wah pecan kok kiai nah nyak punya orang nangkung kiai dua tak bojeng Isra Mi'raj apa jangan kok lah tanggung kapi keng senangkung tak bojeng masalah Isra wal Mi'raj padahal tentang urusan sholat sing nyombong kiai tak bojeng tadi ya nah nikah pentingnya tikel mun sampean tak bisa bantu tak bisa beri ngakan orang pente sepora tak bisa beri papan apa gula nikah sobung sek kiu sek angka akin tak ada nikah yang bine sobung gula sobung sepore pon tikel pon lihat bang sama memberi kopi tapi tuling lah kau nangok bente seporan gula tak bisa hari beri panah pagi nyona tak langkong orang ro lega punten gula ampun apang ki panjenengan ampun cukup lega ampun cukup sini keseneng bas mulai ro masih diberi apa seneng masih beri kopi toretto ro tuli mulai tamu tore soro toretto berarti kan soro tuli mole tamu aja lah pone ke perumpamaan orang sak sedekah fi sabilillah ki beda se epoci tine Gusti Allah beda se cacat tine Gusti Allah artinya orang sing ngak nikah tek keneng tero se tero ya ruah se atas kelak ruah ya ada orang banyak orang pakun meri pacet lebe tegalampe matur muga dadi ilmu sing manfaat amin Allahumma amin an Khawlatal Ansariyah wallahu a'lam bissawab.
اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب لنا وقرابات لنا في ديننا ما للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا كل حلالا دائما وأخلا أتقيا علما نحظى بالخير ونوفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون أنت أكرم من ستر تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء إلى الناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله رب العالمين إلى حضرة حبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغارب هابر وبريا سوسن المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وابن عبيد الله وسيدنا علي بن علوي خالي عقزم والبقي المقدم جميع ساداتنا لبعلوي فخر الوجوه بكر بن سالم وكعاقب بن سالم قطب رباني سنة شاه عبد القادر جيلاني سنة شاذلي والمؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري ووصل منفورهم قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيخ علي بن عبد البارس قطب شمس البلاد الحبيب عبد الله الحداد أحمد بن زل الهبشي قطب الملي الحبيب علي الهبشي وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح المقدم ثاني عبد الرحمن السقا أولاد مرمضار وإخواني الحبيب عبد القادر وجد الحمد لله محمد بن علي بن عباس الملكي وكعباس الملكي ثم إلى روح الحبيب أبو بكر قرشي وحبيب شباب طبوتي والحبيب سنبا وحبيب جعفر بن شيخان السقاب والحبيب علي بن سقاب والحبيب هادي بن شبكر بن سالم والحبيب عبد القادر بن السقاب والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن بالفقيه والحبيب صالح صاحب تنقل والحبيب موسى بن هادي الحامد والحبيب هادي بن أبو الحبيب عبد الله والحبيب هادي بن عبد الله الهدار والحبيب أحمد بن صالح الهدار سلام بن نوغان ووصول ومفرم ثم إلى روحي كي هجي جاسم نور سالم وزوجته وكي هاشم رافي وزوجته ثم لركي حجي عبد الحالم جاسم كي حجي معروف عارفي كي حجي عبد الله مسلم وزوجته صبي هذا المقام الجد عبد الله وزوجته الجد برهان وزوجته الوالد منير علي وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله إخواني أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجات في الجنة ويميد علينا من بركاتهم وأسرار وأنوارهم وعلومهم ونفحات في الدين والدنيا والآخرة والشم برحمته والمغفر اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير وعافية الله اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف أمراضنا وقضي حاجة وحاجات المسلمين أجمعين
الله سبحانه يبارك لنا في رجب وشعبان بلغنا رمضان عنا في على صيام والقيام وتلاوة القرآن ويحفظنا من جميع الآثام وعلى ما سلفنا أصمت الجلسة نوينا وعلى ما طلبنا وعلى ما قصدنا إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة